Jalan sini pe kongko rohana majalo pohol-pohol nami. Ido rohakku amang boru terpading kamu beri samuna. Molo pemerhiti ka sabi-sabi ulus sabi-sabi guarna. Dang sabi lasina, sabi-sabi ulus sabi-sabi. Sabi-sabi na gajak kuwe kami. Go rohamuna kana boru dah. Itu sabari sama pagajak bay mamang. Natawi bigiyo. Ado sekangan nanti, anak tu berguru zon, oke, boleh. Ban lagu iba amang, na bagak begiu, belas rohani gelengon, asal pohol kami nasida, las di sini nang si munah uzalo kami dah, oke, hai.
buru bere jalan ngasih kopame alani asa hujala kami manon hasa tadu sikio padohat honon nami molo tinahu namuel natio binaik tu panuhatan lau mangenge boras molo hupang ido kami sikio dapat tentu asa tanah surat kami keluar di oras barang bang dua-dua nami perjolo di irama setu. Oke. Setabi badi hamuna tua-tua ala nyono pun terlingon arong sara contoh songonon opan irion korapak dohi da tua-tua tong ala pe jua ngatong songoni tong rapak dohi da tong olo kau waktu mula sapardala pemar sidala niya kaurutan na rin kita jadi masuk nami asal masuk maha ngain acaraon na dua-dua ni huta raja nani dapat si pukahuta pamareta setempat dohot STM dus marohata sahali masuk madok perhubes so ni mga panggiluan nami marhite di padohamungan no kuboto kami di haroromuna so ni mga panggiluan nami sari songoni marihita Dokter banget ya. So ngoni ma raja nami dua ma raja nani dapat dot sipuk kahuta. Disok kami ropa sahatan pinggan nahot pinggan putih nama resiun boras pir dot ringgit situ suara si dohon nami nong manari tamu dia kebelgana. Alai so ngoni ma ka adat napinu kani putih di patolah samu tuhame marhite ujung ninggal na teras namian songani mata rabek kami memang dua raja nani dapat bading gamata memang mutu kami tina dikun ni denangon sidu putih mami raja nami gabe majalah horas di hamuna marasi tangkang nungga dibaca tamu disod debatir songoni ringgit suara anggiak ma tininggal honi oiton samuna unang masa sahitan jala gabe mana dibilang menehutan songoni kapangarato sesama kapangarato jadi hami sos lima sulang ibu kami son emen marlutu maruat tuturu marutu kijang tosong perro nami amang setanggang alo namang putar pak don gabe tumpak masih berparah ruah dan perira mau tumpak beton di bata juah kita karina jadi hamuna orang itu masa kami hamuna tulang mami takut itu nami gendang lagu pak pagi pedang pe kuat hudok ngeto siwa baik macam nabagak nebo iya dapat sipuk kahuta dia kata yang munai dohot hata pasu munai pasau tumatuhan jala ojak mai dihame di keluarga di tongan di bagason
asa dapok may songopat doan ya kana dua tujulan ni radihami asa pamitan gabi may pamitan horas akatami yang ni rajai isa kapirohan nami raja nami molo pemerhite rohami maniuk manang majalang rajai pabuah holong ni rohani rajai itu hami dilas ni rohanami ulima rohamu na raja nami parmusik nami neng dapat nami marajai raja nani dapat bayang mo laguna dempur mo angin di deleng ya kalau tidak raja nami dapat di tahun mula songoni peterbait kami dang mengurangi katami yang muna toto muna tutuani asa gabe kami di tanah ni rajai hidup buti mami Malah tema penasuh nami. Nyon ma perjebaran di rajai betekan nama aik sitio di rajai oke Malah tema dia pun penasuh nami. Di pasal pemuda kami jalan lebih kabur tanah marbu bunga kami pedon nami matutu di pada tinggi dari nangon atau holong yon tu bena tu sangap nama penoper ni di nangon pada kajang beleh kata sikap mate so di maleku tidak dikoni to namion di pasal paleko tupuri tapi sari mau tu mau le asalong mengajar kapal bumi masih rong paleko dah di malai so ni mah atas kami pagi do masih titio nih. Dus marah kami do. Atong goki mamang marhiti asa titio asa huangken kami. Sakap ni rajain ke perohna. Bama tinahumul na tio binatu panohat. Titio dapat tu asa halam. Kami mah tamahita madok melihat itu Tuhan marhiti dengan basana sikop mardaran acara tadi bagasa tikion di lehon arena tiur jala di hamu pura suhut di lehon gugu boy margugu hamu batu pahar ulaun di partua ni inat nata toros nata holong emat itu besok kami jongjong siap dong asahuta raja na tua do pengurus sistem wir kami do pemerintah setempat ada mesin grup nakingan satu raja di Parhubas gabi
Dua jo sa kami siya na dua-dua. Kami madol siya do kasakutan muna. Grup anak laptop. Perjulu kami do kami markabot di roha. Gabi. Di parborkat ni inat na taholong alam mo rumah bilang-bilang diyan do kasakutan. Lumay di ama nami siap tungan di bagason. Termasuk saya do nga paniroy doon di ulaw di tunga-tunga di hutat tong. Siya lima di hamong mura suhut nami. Nasa tulak di gugo nami. Nasa nakuboto kami. Iman na buhubek kami pasikop mon ulot di partua ni natoras natakakulong yan. Molo pedi lalo kamuna molo tung malubuyo kami pasato nak kahata nami mangalubiak kasangap mangalubiak katua may di kita saluk nada mardonga sa huta. Alay molo tung dai dile lapi mo hurak kami hurang redut kami. Mga reduti ak kahulot di bagas tikyo di partu mangurang ya kasahi may siya tonga-tonga. Sialanin ba siya kami do kasakot muna. Semot dada naduhot kami markabot di roha. Adong duhu papu kami songon pasipak ko ni batang ni na dua-dua. Didok kata nama dua gudang ini dang pala puzion. Otik dang pala si katahong. Ala iman patadosa dan ni roha nami hita na mardoka sa huta. Di pangurupion nami sa pangapulion nami luwe di ama nami sa tunga di bagason. Agiat menyapak yang muna tuara namang iton. Acim may natusira tong tugula paso-paso ni tuhat na tuari namang ito diang muna. Jala mulut songoni pinabubak kami. Songop pangurupi ni tangan nami hita na mardoka sa huta. Asa do hono masongon hata nama tua din ang kuna marhalto dulu do ang kuna marubian. Horas matok kamu barasuhun nami na majalo. Tugipas na mahami do ka sa huta muna na mga liya. Songoni mahata siya kami na dua-dua. Kupasat kami marta ka joram. Tu STM. STM. Mula tema di hamuna natuto nami nang pasahat partikit tu kami songon pengurus step. Mula tema di tuhata. Mula tema andang di parpungata di bagas tikyon. Boy do hita marlas ni roha nang pe di bagasan habuk ni roha. Asa uruko kami songoni tarluwi nga di humura suhut nami. Ala boy do sipul ulota siya na muka sa hatu ni puli di bagas tikyon. Boy sipul di bagas dame do akalas ni roha. Baksite akka uduran ni kahula-hula songoni manang dakka situan atorop songoni manak kami sa luhutna. Pengurus stem do nga sa hutamuna na dong tabintuk di huton. Ya songoni manang di hamuna toras nami. Songon toras di hami songon paniroy ni stem ta marsada di sosangon. Tung maseduk dorohan nami amang di parborha ni natorason inangon. Kuboto kami adora saborha do pinangon nunga adong keluhan ni amangon nanaing mengudukkan diri songon paniroy. Di hamir pangiduan songon pengurus stem di ho amang di ho bapa unang alanong porhat inangon gabi termotok panutiriyomu sian para daton ni tonga-tonga ni hutaton mangidu hami sian pengurus stem alana hami songon pengurus stem tung masay mawaldo hami tung masay borak di lelah hami songon na mga luluy paniroy para daton di tonga-tonga ni hutaton di hami mangidu mohom sian pengurus stem unang alanong borat inangon gaya moto amang siya paniroy tonga-tonga ni hutaton. Songoni mahata siya kami pamarita muliate mauliate ina mamang ina mate pasahaton iya. Na maraham te Mau lihat mak jadi permusik nami asa ho pasahat kami so pangurupin nami kami na mardonga sa huta tumana suhut nami di bagas tikyon ba maju musik na ho partisi.
STM, pemerintah setempat dohot, pengurus grup songoni manang dohot aka amanami nanami perhubas. Huida hami do takas di holong ni rohamu mamere kami bonane hasuhu tadison. Di batu pahamu do marsiti akasi benoni tangan. Las ihuk musia di roha pikira di namang udah kasih blaon nama kobasi sadarion. Akamangin ang takas do dohonan nami dangalan dengan di parangin nami imar do kamu. Holong ni rohamuna di mamerek kami. Anggi amma tujulan nereon merhite tamyang tak. Sarita batuat dia mau kai pason. Gawin nani ulah sinur napinahan. Luwami akabisuk do hapat tason di tengah-tengah ni hutat tahun. Oh ni mah? Jadi las marah kamu namang mabigi pesuara nami Ido roh aku anggota ring ahatan ni perhubas napis sesahat ngahawote itu ido do honon nak bolo songoni pe inna de dire terus mulai teh kami mari aroro ni amu salut na perhubas nami teh Gabi abang gabi. jadi ido roh nami bah asa gok roh nami jala sahat akahata munai do pa tangyang munai di jakobar do tinami molo hola rope hame maniuk kamu marsi selamat kita ulima roh bang si buti mami Gabi alai adong pangidon nami sotik. Molo pesok dia beragam ikut nasiru hamu mereka kami akan ada tu raja ni perhubas tapi kembali ke rohamu ni. Semua ni bagi dan nami. Gawe pos rohamuna. Takas dohonokku. Molo nakepe do bolo holak ku jalak kami tung songo dia pet jalang nami las rohamuna. Mau lihat ya bang, mau lihat. Atong dah mangarade kita. Farmusi nami. Anggo au hola mangido anggo manda foto kamu orang barani au. Hola baik ma pangiduan nami asa udah foto kami kana jane video masauta. Nah bagi baik. Iya, nah itu nih huda. Iya. Baca tu STM. 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 Bija je sateni huta. Para musik nami. Ala nam sikap ulun nami hami namar do kasahuta di bagasa dikion. Asa akan dahulu sahut naring di hami namar didok. Tinahon na mulutio binatu paniwatan lahu pangingjan di boras. Baik makodang sitiu tiulos padumung kasangatan asa huduk kami tulu kali kata koras. Iya. Terasa itu atau udah dua. Ajarik. Dia mau apa nami berhala dari Huria. Kupanggilan mahara dia mau mang. Dia dapat kopon akan acara. Ini. Au. Uhamu lu kata hato. Alas songonon. Akai doa ada berarti. Nah anek bi, dari dok ni. Mana lihat tu masuk bani lu masuk tu. Yang bagaimana? Mana sama tu?
ibadah ko, halo. Tanyo kamu tuh anak ko. Imana ko ni rohana na barmuri. Molau makatay di ulaw, ay ito na hukata ko. Molo ada niya puta, molo ina na ba marahawat marunok, molo siya puta magbuwan, molo ama, molo siya kanan. Alas mo ni mga kapatid yan, karena mo rezeki rin niyo puro. Jadi orang aku, kalian mau tunggu siya kanan, sulit kapatid kina, tidak bangun, non na magbuwan. Araw malasan na, kang dapat silokat ito sulit. Ilangan mo, satu perkara dulu tugas cipta kamu orang berbuat jadi salina hujung Tuhanmu amanami perkara demi huria Tuhanmu amanami perkara demi huria kita pilih utamani todo obar tu katus ni taita bina meriara jana budari nain ibu pakai tatikion ala adong maka hal-hal na perlu. Semuanya berarti. Dari segi waktu saya macam naik ke Dia orang bersebut, cuma teman itu lah kali nak teruskan. Mahiti apa berkata ibadah itu ingat apa sebab kena ngerti acara ini. Jadi mundur mahudik, orang bisa masuk. Tunggu menuju acara huria, mulai rusak kami, tu kami di pasar Tamunon. Dia inang kata Allah berkat sudah biar kita nama jamnya deh. Soalnya baru hidup kami. Ala di mana dia mana? Asal tapara di maruh anak pendidikan dah. Dalam berkat tu. Dia inang kata Allah ini satu dengar pasal kami. Mahite nasikok ulat dasar orang kita di siapa dapat tu. Ala ni do las jumolo mahita marede. Last tadi. Nasa doma. Ibagasan ko hari ni bata ama. Dohot ko hari anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot ko hari ito di perbadia. Amen. Merkado di rohan ni Jehovah. Amamate ni akanani asyanay. Amen matanya kita. Ali Tuhan di bata ama namin na di banwagitsang. Lunga diliw ko anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian alam ni dosa namin. Jangan dipamuli-holo ibana. Asa daputan hati koran do tangan buang kami. Asima roham dihami. Saya cari jala apu di mahami. Asa unang madiri hami ala naong di Joko dengan namion. Patogu mga persyaw nami. Jala pabingit maruhan ay makirim di awal buwan disebut. Asa unang mga dungi hami sa si Pilipego na sumarpak kirimoni. Saya tayo di maruhan nami tuho. Ay ko si pangapon. Jala koro haposan nami. Namar sila tungtuhoro kami sahat rodi sudah ni bokal nami. Amin. Mohon bila baru boha marus roha mahi dan kikion berkemudian susah Natal. Diamu keluarga kami sadok pria munaro kami di acara ini terakhir di Boto natahulongyon nataoras natahulongyon di barangkali mana suasana nasional naik pesta berbangun. Doa rasa di sini suasana tali, juru selamat telah lahir, unang biaro kita karena berbutu-butu di bahasa roh arsa. Ibar kami TV ini boto nanya selilimon. Parminggu doon, jalan kaya ketinggalan di toko-toko di Kuria. Si nami, dia mu anak kapinopor di tonamion. Tujulu, sifat kamu mati rul, sifat di boto namion. Tak kaya orang, menang manungka pohana penting. Manusia pikiran bagaimana? Kami pe sa toko-toko di Kuria kehilangan roh kami. Alelas.
sosonannya dia makai kuto nami lain nami nang keluarga tiru yang masuk sepak ni tahun ringkat do sepak ni tahun mana pernah besroha ala lima dia mu keluarga mau tahun ina waktu ina pastok ina ni teto atta mana tu labungna ido prinsip nang kami pe doha muna sahuria doha ni baton ina prinsip nami saya dah tujuh tua pasta mana tu labung lagi tu atta lagi tika kapal siauta hopar tu gubernur acara di Goluna di mana resuli na hopar tu acara ni agama ala ni pasroh nami dia mau kaya nami saruna mulu pero KPK kami sekuriai terus mana pergerakan naudik ala sifat nami masih pakai ini karang bunga nami di botol nami syangkuria mulai mah sahara syak kami perhela duduk ke buas mihulata mulai Kedamang pertanyaan keluarga nama Rabot Miroha Kinoparni Udarlin Borusi Kotang menjumul borkat mana di kop kita kata di debata nama Nuko Liroha Muna jadi kami di sana Petrus itu ada ayat 24 di dokso not di sini ayat sama duhut dona sadaging songon bunga-bunga ni duhut-duhutido salhut hasangaponna bunga malus duhut-duhuti jala malulus bunga-bungana amang dotamuinan salhutna pas duhatan itu hataon kopar tuhatan itu tanakin nama do nasa joma ikom mate ikom mago sibuki ima nagabe realitas kehidupan tak. Walau mangolu kita tak persiap pemadilita mengadop Tuhan matian. Atau manang ladbat ikut jumpa di bagasan pargulut. Asa parjamita tahu lebih mandok marti dibilo saluhutna nasa nadi tanoon. Nuay, gimana terjadi di bagasan ngolong yang pudar linon? Runga dapok tikina di baik di bata. Runga di boru sibana, ngoluna, ari-ari, na pinasaat di Tuhani. Gurang meninggalkan kesan dan kesan. Ito nga ni keluargaon, ito nga ni hutaon, ito nga ni huriyay. Gabi masara jamita na mangul, agabi si ikoton ni longan na sa hakorsyaon, situan na toro, lohot lumobi hamu sa luhut akka binopar. Alam niya manginang, di bagian ni Ido, buhado hita menanggapi taringot kematian ini. Na pasti bahwa sada kesaddo dingoluni opudar linom kurang lebih to luminggu na salpu narodo hami tuson napatupakon sada perjamuan kudus. Moro taingot isa sitong na lima sakramen yang paling tertinggi ito nga ni huriyai. Nagabisa na bagian do ibana di mudar dohot daging ni Kristus. Majalo hasasan ni dosa. Ito nga ni guluna. Artinya di si bahwa memang yao pudar linom posroatan ilabung ni Tuhani jala aynon na ibadah Tuhan berdua na sa liling-liling na Raddohot akka donganna saha bersyak. Markite hindi huyatan. Tangiang nami saya di pargogoy Tuhan ima hamu salutna. Ibas-ibas sehat-sehat hamu salutna. Dipuri di inat tahun. Asa boy muse mangudut ya kahari-hari na pinasaak ni Tuhan ini. Yan natotok kamu setia saat di ujungna. Asa marunong dapat kita muse boy hita pajumpa sa luhutna. Dihamuluan sa rin na pinarali ni Tuhan Yesus Kristus kita.
Amin. Mari kita ke nomor Rasul kelima ya saya duguna luasau. Ay jagaw ni Tuhan Jaho badoho. Nahor luar dohot lahu bongot. Olat nion rodi saliring ni gelingna. Amin. Mari demahita ditutup. Mari kita Olong doro sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Kamu bang? Saya dulu punya
Nadi sodo Tuhanku nadi sodo Tuhanku namar soba tu nadi sodo Tuhanku namar soba tu ilu ni mataku usoba hodo tuho rohami rohaku nama sihol audiho Ale rustan borusi hotang siatano do permulaan di dagingmu mulak mai gabetano. Alai Tuhan dia batana manok paho. Doho ton Yesus Kristus na paluap ko sa dosa. Doho to di perbadian nama Joho Tuhan ngaluan na surasuda. Ima na mga ramoti orbuk ni bakempay maro ari parpudi. Amen. Martua makan namate di bagasan Tuhan. Olat niyon tutu di doktor di. Masot manasida siyan paru kilo nasida. Ay namangihut matu nasida na niula nasida. Amen matanya kita. Rode batana punahami rodi sudenyo nami. Sa ilehon mahiras ni roh kalihami. Asa marlas ni roh hampay mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa tutangamu matod di dohot daging nami. Asa unang liluhami di ujung ni ajal nami. Sa ilehon tod di mi manugunugu hami. Asa di ramoti hami. Muluhubul sami ruralinggo man ni hamatiani. Asi maroham. Saya pamasok mahami sugot. Tu hasonangan nasun denggani. Amen. Kiri. Jangan gusti. Nah, sibik kamu kiri. Pada punator sibik kamu kiri. Kristen. Kristen tu kita. Dan gusti kiri. Siam. Harus pedih tanah kisiam ni ben. Ah, kiri. Kiri di berkam nak kemana mangi? Dahil nga doon nasa tuamay iya sumangiti ka matiya. Alia manami dari bidang, saya berbagi dengan keluarmu, saya roh marajamu, saya tahu roh menurhanti berdoa sama dengan yang Tuhan saya dulu sehari. Saya sama di sana sama panisane. Diurus dari rumah nama dosa Tuhan. Una kami tumbuh tukang jualan. Lalu mahami siya pangako. Ay lolo na punah harajao. Doon tabugun. Rulia sa akong saling-ling na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dapat tolong satia nasian di bata ama. Dapat pasaoran ito di purbadia ma. Na mga puli manugari rohamuna salutna. Sadarion sahat rodi saliling. Amen. Mari di mahita, hukum ma ditutup. Mari dihita, siang nomor 210 luguna. Isedo ale ale, isedo ale ale tena so olo mubai. Isedo ale ale ta na so olo mubai. Ale ale na sumuro. Ima Tuhan Yesus ay torope ale ale nadi hasianganon saluhut na imasari molo mate dagingon angido todo namar holong rohai. Sa sude dosaku didongani horoang diurupi horoang disudena masa dingoruku
ai horo Tuhanku, ai horo Rajaku. Damena sumurung dia pehoko tuang patoguhon rohat kiasa margogo dang dilowaso au marsak dang dilowaso tarilu mangadopi parnguru woki ai horo